Poštovani gledatelji, dobro večer i dobrodošli u još jednu emisiju u kojoj ćemo pokušati razotkriti nerazotkriveno, u kojoj ćemo govoriti samo o bitnim stvarima, o bitnim ljudima. Sa mnom večeras u studiju, a naravno i s vama, pred vašim malim ekranima, gospodin Suad Krasić Mustang. Suade, dobro večer i dobro nam došli u našu emisiju. Dobro večer vama, gledateljima i publici. Ja vas odmah moram ispraviti, kad ste pomenuli Hrvatsku, to je eskaliralo, kaže, puno dalje, puno šire i ne samo izvan prostora bivše Jugoslavije, da je tako nazovem, ex-Jug. To je ošlo puno dalje, to je izvan granica te republike ošlo, to je nezaustavljivo, ta pjesma. Suad je postao trend, Mustang je postao slušan. To već odavno, slušajte, to je ošlo dalje s pjesmom Zlatna nanula, pa tako dalje preko u tvome vrtu. Da, Zlatna nanula, samo da napomenemo, 80.000 primjeraka štampanih samo u Hrvatskoj. Dakle, ja vjerujem da ste platina sto tiražu. Dobro, to se radi o više, to su zvanični podaci, neki. Moj tim koji se obrađiva taj dio posla, tu sferu, seže do nekih 200.000, 250 čak se nagađa u Hrvatskoj samo. Suad je postao trend, Suad je postao, ja bih rekao možda i ostao zvijezda. Institucija, jednom riječju, možemo to nazvati tako, recimo. Tog upliva u recimo taj neki folk koji recimo koketira sa zabavnom glazbom, a s jedne strane i tu se znači spaja na tim prostorima i u toj muzici više stilova. Tako, ima tu mnogo čega, da sam upravo to htio reći. Što se popa tiče, tu ima instrumentalnih dionica, krasnih, stranjske glazbe, ali metal. Mene su dugo godina vezivali sa Hasanom Adnanovićem, vezivali su me sa Mehom, on je Haro 80-ih, Meho, Hadžis Pahalbinović, on je na tim prostorima metal bio, on je prvi ušao u upliv s tim, a ja sam... Bobby Eden, sjećamo se isto tako njega, vjerojatno bilo paralela. Dobro, možda je to... Ali, što se tiče metala, ja sam izišao iz tog i ja sad samo radim. Znači, tu jednu vrstu kao što je bila Zlatna nanula, a nastavlja se sa pjesmom Mustang, koja je poprimila opće te razmjere. Oprostite gospodine, mi smo s televizije, zanima nas, da li ste ikada čuli za Suada Krasića Mustanga? Mustanga slušam ja Mustanga. I što kažete na njegove skladbe? Pa jako dobre, čak sam bio i na 2 koncerta njegova. I kakvi su doživljaji? Ja ne idem u ove disco klubove gdje, šta ja znam, ja idem gdje se može popit, pojest. Tamo ja idem. A imam i u autu, imam njegov CD. A jeli, a kako ste došli do CD-a? Mislim, obzirom da još nije izdan ovaj zadnji album. Došao sam piratski, brate. Hvala vam lijepo. Evo, vratimo se Mustangu kao pjesmi. Mustang pjesma, Mustang izvođač. Otkud Mustang? Da, nevjerojatno privlačna uhu. Zapaljiva melodija, da. Tako. Otkud Mustang? Zašto Mustang? Zašto taj odraz, rekao bi, srčanosti i prokrviljenosti? Pazite, ja recimo šećem baš čaši, evo recimo uzmemo primjer. Gledam Zuju, skićem se narodnim jezikom. Meni padne na pamet, recimo iz djetinjstva, neka slika. Imam taj slobodni pristup muzici. Padne mi slika Mustang, djetinjstvo, veže se odmah to na neke mogućnosti. Evo recimo sad ja pričam s vami i meni padne melodija na pamet. Evo uzmemo primjer, ja imam na mobitelu mogućnost da stisnem snimanje i onda ja snimim tu melodiju, nazovem Adnana i dalje sve povijest. Ali što se tiče Mustanga, to je bilo vaše pitanje. Mustang kao pjesma,
u početku nije bio zamišljan da znači bude u toj formi. Da se ne bavi ovim poslom, ne bi se bavio ovim poslom, da ne mislim da će znači rezultat mog rada biti hit, odnosno opće narodno prihvaćen, odnosno da ono što ja sad stvaram ne znači nekome nešto, pretpostavljam da to za vas znači hit. No dobro. Govorimo o snazi te pjesme. Za Mustanga. Mustang je jednom riječju bila pjesma za te dječačke neke snove. Ja sam uvijek volio konje, mi smo imali, moj sin uzgajali konje, kravce, bavili se svi i svačeg preživljavali se, znate, u onom sistemu. Da. Kao tako. Recimo, moja zaljubljenost u kaubojski film Garya Coopera, Johna Wayna, naravno da ne spominjam, sjetit će se one moje ilustracije, da svi su nešto u ono vrijeme jahali. U ono vrijeme nama je bilo recimo užitak, neću reći užitak, reću... Zadovoljstvo. Ma nisam na to, mislio sam čudo jedno, naranča. A sad vi zamislite, gledate, vi ste dječak. Jasno. Koji živi, koji svaki drugi dječak, nema se u onom sistemu. Mislite kino, cinema, movie, svejedno. Meni svejedno, ja sam tako otvoren. Vidite, te naše ono doba junake, koji jaše jedan jaše, ovo jedan ono, a meni za oko zapne Mustang. I sad, 40, evo da ne lažem, 35 godina poslije, šetnja, ćevapi, tako ide, opušteno, melodija. Pazite, to je opet sfera čuda. Meni silna melodija za Mustange. Ja nazvao Adnana, Adnan nazvao Hasana. Hasan Senada, Senad kod Kemala ugovorio sastanak, Senad imao onda svoj studić mali, ja nisam još bio ovaki, Zlatna navla je napravila rezultat. Sfera odrastanja, kako sistem, tako i mi kao djeca, kasnije momak, poslije čovjek, kako ko, da ne duljim. Oprostite gospodo, imate li sekundu vremena? Ima. Da li ste ikada čuli za Suada Krasića Mustanga? Za Suada Krasića Mustanga. Ja sam čuo i... Ma ne šivim 5%, pa kraći čovječe, to isto kao ono. Idemo na zapad. A da li ne volim ni Zlatnu Nanu, ni Nonin vrt. Folk, kužiš, bolje da mi svira Hotel California ili... Eaglesi, Stonesi. House of the Rising Sun, recimo. Ma to, da. Dobro, da li smatrate da je takva glazba, recimo taj folk, da li mladi to vole? Ja ne volim, a mlad sam, a ne volim, kužiš, tako da sami prosudite. Kužiš, mladi vole šta im se plasira, srećom pa nisam dio te industrije. Nisam konzument. Hvala. Sad zamislite te dječačke oči koje sjede u kijenu. Ide zraka. Za vas je zraka. Ali ta zraka stvara sliku. Ta slika u Mustang, u meni, Suadu, stvori želju da i ja imam Mustang. I ja se trudim, radim, svašta sam radio, nisam ja odmah skočio na vrh. Znači, želje se ipak ostvarivaju kad se pljune u šake i, znači, pristupi pošteno. Tu se radi o provokacijama i o namjerama nekih sfera da znači, upletu svoje prste u te sfere interesa. Suade, pustimo to sad na stranu. A što se filma tiče, ja nikad nisam na to pristao. I ja sad ovdje javno niječem pristanak svoj za taj film. I ja s tim nemam ništa, ja perem ruke jer se ništa slično. Da li ćemo ikad... Ne, nikad. Nećemo Suada gledati film. Nikada Suada Krasića Mustanga nećete biti na filmu. A filmu dugujemo to što postoji Suad Krasić Mustang. Jer druga je stvar na kaubojskom filmu, ali mi sad ne pričamo o kaubojskom, mi pričamo o jednoj vrsti filma, a događa se druga sfera gdje se znači, obuzima jedno područje koje ja nikad nisam ni zastupao ni rekao da ću. Dobro,